lemia byose mbiraba ngasane ro kalemia abantu ba nganchire nento muganende nerwo to como umusike utachi to como ro honorable Nyororo kurumonyerero ward nerwo elected member of the county assembly ya Musongo Nyororo. Thank you very much. Manya kwa Nyororo neri The first lady, my colleague MCS were here. Aziri, Betty from Aziri. The family, n'abanyakenyero n'abakoni b'iribya. Nchasa mbere na chairman ya kwandire. Ngoro kupito tachi. Ose Nyororo. Ndiri muroje murenyere bwangu. Nyororo ndabikora kwa. Igonda mu MCA we wode kurukunga manyerero. Na inche ntaite korete biriro byane binene. Na mabira manene kuchasi family asogosire mwana oyo Nicole. Na sirari accident na bamangana ya trend. Kuchasi bintu byakiri bikari kurunga TikTok, mama ta TikTok. To karigerere to bakumi. Asenge tunare kyombeke gya Ajiri. Enda Ajiri kene kyombeke retu no mugabana. Asogokonya abana baito. Mostly abana bakonye basomi ku ICT na manganande. Anda karaba konyiro kuruo wa ku scholarship wachi gukora course chinde. Bana gora konyora ngo mwana ngo konyora ringe scholarship wachi gukora course ndere kumukonya kuchibusia. Lakini rende amangana ya saya na bapangire. Nebukunga tebere nga gasenya saya tiri kurusu kumakosta tayo. Ani ya saya na bikirete kero montase atanyari gwetani. Ikonari gosobe family nga teto semerio monene. Tomanye nga kunuko bwa konya saya gwakoreka. Ntobase guite amatende totebe kende twanchira nigo nyasaye nabwo atukubura iko pole sana intuna gutogotina na inu bakinga kiyo mwerio na inde unando cha munene mugabo nitwachakire koro kienga gotinari na inu. I'm sure he's going to do bigger things than this. Sumbia mono sana tiganya sawa si biya mono ate biya bandu tiganya sawa mwere kunganjira ndangiri umusike Richmond Rayori honorable mheshimiwa Kurubogeka ward Bogetutu umusani wa serikali mheshimiwa Simba. Karibu mheshimiwa. Asante chairman, first lady, the family wakwani mbia more twensinka getento no goichana uko gwatonyorte no nintwe paka tugashtuka kwanse kare tuaroche ntwa maite ko sabana abambarie timu eye ito ekwende achu ko train igari lakini ende baadaye ntwa nyorte information na kiorende gavana aroche tembi yene ta kabeiro raje te gor marago erende banya gwechanda bate ngaya ritara era wikabare gocha na intwe toche totebi family pole na ende to batebi ntoramo imate karo no boigwete lakini rende ebagoteba kerinya saa korire ntoiko nyara kugepinga nyasaye nabwate sababu biri byonse byakorekanete na intubuna mwanya bantu ntonya gwechanda to gwechanda bosa egenda to gwena te gukora boni gane kumutamira nyasaye na kumate chinga kiji cyobokendu ato eriberera nekare tuwa mutamira nyasaye tumusabe buya nga ntutwara obore mu bori botaere lakini nda karto koriga na intwe asebwa yibibike tyatuteme go chamo buna abana bakonyo abande bakiramo ntojugo kubanga twa kwa moyo okoba ebintu biri byare kokorekana garia byo train abana aba ebyare ko chikotokonyo gucyenga kire bosyo mambi buno mushimo utachia kwana abana bare koba ngochi bare konya gusuka gochigoro so nchege ndo yuka nare gosaba kamura nche ntote ne ine na ine bune serikali ya county ntote ne ine na ine ntori gosuka maega na gochibosinto bwatera no muyigo to make sure ngo ochire buya na ine ntokonya nesto konyara biyamono tiganya sawa sen. Thank you mheshimiwa. Abantu bamitakwente mangana mana Nakibasa mbania baya. Muna basadi bako bakare ko ndelo ko.
Simba na garero ika. Lakini kama tumu yo kuliko bukata kora. Ienda kufuata. Fiange ndiko kone konko mushika si bochire. Ngaro ngale rubiya, ngale ruchicha. Ono te batiko mu na chiche, ndo bwati mu na kore. Na telepo. Na kitaba nyariba, na kitaba ngani. Surrender everything to God. Naru mulisi ga ile kando mulisia igoma za mangana biya kwa teki baba lema sina vitu tiara abaga lakini mtegemee Mungu kama mlima zalini kwenye kwa mparaji kwa nanko litole the first lady omo sani to mwana nero kwa leki bichu mwili muri manyi moro madini tu ya monga kwa to kwa karibu Mheshimiwa Steve Arika. Ngomoto karibu na jata vile pole reka ya kolire amwalike first lady biamo karibu mheshimiwa. Biamo chama. Waire biega. Ente tuacha tukwa first lady. Agera tutabi family pole. Kiagera asaba chire ntutura agenda lakini baraumba gochaga. Anderende ntokwirana na twetinere ise egera na ntutokwibuna baroba kabeki bakuri no gotigara talemia babara ndeti gotwara mangana mange tugwatira na seko nyarekana egera torole biko nyarekana gekoleke asitide ke chibuna nanyo urugo ndeti ko yidaka nyingi gwetani first lady yeito na nina soko chikoputu kuruaringa okwana wetani manene ega sama skene manene maten ko wale ke gusi na kya ko kwete ke gusi kwamba ka ko igo tani mu gusi ito igo ega na pote vinga inkigawa na simbarati agora Simbara yote mwata wangere ne taya ngomne kere pasire diona Biamone bande